Khari khana long nampia ingnar katengkhing pen inuda pran kedam. Kangar arong Development Committee pen pherangkya mai kangni. HPCF asong ingdeng sirkep ke parjap ani aliralon pen katalon. KarbiAnglongLIVE ada babirta along pen elisami mirinhan sepi penebirtang ton pen arjuponikta. Nijang KarbiAnglong pen hojai district ahoy Jurasimul pu adimalong ingnama ingnar anerlo tetet apor inut Milan Mia Laskar artaning kantrokep rahinia phan nok ajo amat tengkhing dutsi adimaklong along amat apran armutet. Bangso hawaralong ajo anerlo ta ingnama ingnar kijoi jamajok lasona birta dobom. Kipachinia tengke kithilot amonit kiduk deta jok ingnar do puoi phit sita nok ke chor kachong dadun donang koklo nok chor det pen an ki chupo po porhut nok ajo pen men ingnama ingnar ahur wang tak pen ki katong thekhe amat chingkoi dun dup ajok ejona ingnama ingnar bang sak dun boblo kithilot amonit ahem ke Jurasimul hojai district sorpusi pachini pon bangso aha warmati khari khana adung arai malom ingnam aingnar dopik sita langka forest thangmat rapri puta thanpon kithitanga pum postmortem jia phan police atum chipari dengponno pura duma pura hati ahi ase continue hati ahi ase police proshashan etu amar forest department jiman ase manu kita yote nahe yote ki kore lukor manu kita ekdom mane koi dibo phone kori ja kherai de eneka system amar yat mane etu ki koy ali etu কি কয় নহয় নহয় আমতলা ফৰাপাৰ আমতলা ইয়াৰ মানুহ কিতাক ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে পইচা দি কিনে খেদাব লগায় নিজৰ কৰ্তব্য ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সিহঁতে খেদাব লাগে সিহঁতে নেখেদায় সিহঁতে আহিব ৰাস্তাত থাকিব আৰু মানুহ ঘৰত ক'তো নাযায় জংঘলত নাযায় কুঁহেৰ খেতিত নাযায় সিহঁতে ৰাস্তাত থাকি কিনে এনেকৈ চাব মানুহ কিতাক খেদাব আৰে তহঁতে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট তহঁতৰ বন বিভাগৰ মানুহ তহঁতে হাতী খেদাব লাগে মানুহ থৈ না খেদাব লাগে সিহঁতে মানুহ খেদাব ইমানে জানে আৰু আমাৰ এই দুমাহ পৰা হাতী আহি আছে আৰু হাতী গৈ আছে একো সিহঁতৰ পাৰ্থক্য নাই এইটো মানে একো ৰেছপন্সিবিলিটি নহয় লয় একদম আহে যায় এনেকাই আৰু সিহঁতে মানে মানুহজন ৰাতিপুৱা ইয়াতে কুঁহিয়াৰ কাটিব আহিছিলে 3 জন অহাৰ পিছত ইয়াত কুঁহিয়াৰ কাটি আছিলে খোৱাৰ টাইমত খাবলৈ যাওঁতে এই এটা হেৰি মন্দিৰৰ ওচৰত ভাত খাব হাতী ওলাই পেলাই এই 2-3 জনক মানে খেদিছিলে 2 জন পলালে পলোৱাৰ পিছত এজন আৰু পলাব নোৱাৰিলে দৌৰি গৈ পেলাই কাষত ধৰি তাক মাৰিলে তাৰপিছত আমাৰ কথাটো হ'ল যিনো হওক মাৰিলে এই মানুহজন বৰ কিন্তু দুখীয়া তেওঁ সৰু ল'ৰা আছে আৰু ছোৱালীও আছে মানুহজন বৰ দুখীয়া এতিয়া আমাৰ ৰাইজৰ কথাটো হ'ল যে মানুহটো হাতীয়ে মাৰিছে ইয়াত হাতী চাব অহা নাই হাতীটো ইয়াত কাম কৰিব আহিছে খেতিত কাম কৰিব আহিছে কুঁহিয়াৰ কাটিব আহিছে তাৰপিছত হাতী এনেকৈ কাম কৰিছে মাৰি পেলালে এতিয়া আমাৰ দাবীটো হ'ল যে এই মৰা মানুহজন ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ওচৰত আমাৰ এইটো দাবী যে মানুহজনৰ কি উপায় হ'ব দুখীয়া মানুহ তাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে এইটো ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু এতিয়া বৰ্তমানে হাতী যিবিলাক আছে এইবিলাক আৰু মানুহক যদি কিবা কৰে সেইকাৰণে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে কি উপায় লয় কি ব্যৱস্থা ল'ব খেৰনি পেন মহান্তেৰণ KarbiAnglongLIVE Matijongni phaikre phorni kang arong Development Committee pen longle kacharai dun thap atuma phan kepachini mek ason ben pen pherangkia mai ingnipon pherangkia mai along alang litum kaning jepon ki lapuhenlo kangar arong along le joint survey ateng pen kadukawi chiri pharokreini ra pharoke thomra thongkebra troxi tokbor pho phaiwe andu la anang bong pen chiri suri Nerkepa bangke airport along dampo lapen ke chiri suripli an ke kangar arong arat vek atum aparman chorlo ladak angtan pen atum joy pen longle apata selam bompo arjulongsi ladak pen angtan pulote pudunathai ave bonta la chiri suripli along
ke lamki nang chipadodu nang ni puta jongpon lason si ladak khai thom atumdo dimasa irong garo irong lapen karbi rong nido la anatu maphan thangnat kiplak avi pin pen pata nang pi nang chi puta Karbi Anglong Autonomous Council akit he kiding atu maphan kachuni ri pedopon si rongbari mason sila taman lo lada kido araratum ini voter ID pen ceklo buta cojok long bom lo awas plus ahen ta colong dun lo pirthe kelong dunai arat tenang an bangke ini government nongsa long dun bom lo la rongbari mason sila taman lo silada ke rong non amat itum ke teklong bangke ban itum ka cinia teng ban itum hanun kangtong teng flote rong ke rong tidu karbita rong nido di masa erong do la bengaro erong apen di masa pen karo bangke 2017 aningkan si alang itum dak rong nang ke seng dun 17 18 bensi latalang litum ke bang bangka ke bang bori puta kali alang litum itu masih emsar tulang rong hangke bansi alang sunsun ing ridam apen si asap tu bela lungle setami icom tha pusi alang li CM akihai masi presiden ahan punang lolo laso teng bensi da komiti tumta asap tuet tamelang honda pek ponlo lapen dorapet si non puta dorapet bom pendak karkli cu hiju pine curung core kajat tame agaro cipupe di masa cipupe karbi cipupe si curung core pensil ada ke aja takam ta pacun bom klem bom dam bom lasi sonalam mang ke lada ki pudun kangsung ke lalo je khei puta kecep sak dokok siti lahai bangke ni tumbang dak ma daga bangke la sonawe lasi dak ke dorapera tumhan anke kanghon ke jinso bang pachoman nangji lape non sorkar phan ka chorodung kangsung ba government Karbi Anglong Council ke cari tuhan ke curudung kangsung bangke tilo Karbi Anglong arlo lak isi abang kuphan ba family saphan free pota isi polong bangke lagi cuning ridun dete jogjelo choro rete jogjelo asinon dak nilitum dak edot arada tum pahanda edot hi batum phan ana bangke non amad bangke la free pota long ta palong pet nangji la isi alam lo ke thena alam lo la penke la solong isi ka siksa ka son si hek long do 2017 aningkan pensil ada ke joint survey padolo forest department revenue department atum joint survey report hayu tang henil itum department han submit el department atum government han submit el lo nil itum lang samep padolo laso survey report long keklang bangke 12337 ar map ar lo bangke klang bangke DCRF tadu lapen cadastral tadu non cadastral tadu lungle ke category ke thom dukok lo dake laso category ke thomateng pen bangke nil itum la NC pen cadastral lungle ana fan bangke deform ke joktang tadolo la pen DCRF fan bang ini tum jokti la bangke cingwai welang seta NC pen cadastral lungle farman bangke deform ke joktang dolo up to secretary level anda kai proktang tadolo la tai silo sialam bangke la pen ke airport 2021 aningkan bangke airport afan dak lungle nang jong thulo dak nang survey thulo nang jong lo la pen dak ara tum ke mang huta dolo bonse tame ni tum ke cingwai cingpai pen la bangke cikloi lo the airport isi development ke wan lo song thro katum bang hile recent ke open ke song atum MOS on nangi duna hormulo asi dengdun nang puplo dengdun parlo 8000 alung le damju FCC tamme 12337 along bangke 4337 alung le ke pahin lang laling tum survey long eklang ateng beta joint survey department tum survey la report lagi lasi la 4337 bigha alung le bangke lada committee do rong asar do rong si do kado we chelang bangsi lake ahem fu man de lo la tum si komane phan pek po nai mane phan hon po nai ta pipon po lang pon po tas lada mangke job dum jam nang ne angtan amun tum ke thekere tum do komat air office damat pin 37 bikha da solong di bangke itu along di along bangke maju aleng thi mane aero tu nami dakang kiok nyamri nitum komiti ban cingki ke tik pada ni cuma ni cuma krai nang tum airport pari papanang aja papanang ni cuma da mani airport apa ponang etame bondet tu tame rasolong dia dam kan cuma nang sini nomor 1 nang se dam raso paisa bang ke ek tuka hitie dudi nang sini culong ning tumda itu na dak cepedu kulo kane din pen ente cepedu ko ente jo kuwe rong tharwe rong jang phong rong hem rit ken ho dam kana pina ko hi so kaun ta di la si da so paisa lang pina itu tumda itu ang punggai ni dami
lapem iselam nomor tu bangke dak non tum kangarong rialong inut baini tum ketekeri cekong tum airport polam ngachini pen pota ke klem chong hu tum du ka chong hu tum aphan labtan itum kisumano ke bon bom no ako non chong hu rong adu non recently non chong hu tum du la solong kabin tum kadi prap oh hala somne chikhang check pate to la bangela tum da pi eta me mo Anisti ke amena kok lang aji madu tami lada ke SK mondor atu se amen sang mu lap News report KarbiAnglongLIVE. Prangsi kaching hon KarbiAnglong ara do an la pen KarbiAnglongLIVE news channel ke lang ara do an phans tame nilitum KarbiAnglongLIVE news channel hin pen kardom na pejer iglo kardom nangli beha be para hin la ansu si kang thur dia phan ning hang ma nangli news channel a jakong pen beha nat ki pa phrang do dia phan ning hang ma jong si ning hang lipute KarbiAnglongLIVE news channel along humri igra warsai kemi join ponik tha nangli beha long ki pa phrang dun dia phan joy ke la pen ador jum hek pen nili tumalong advertise avarsai longji labang so avarsai ki long dia phan humri ikha KarbiAnglongLIVE news channel along ang ton pen kachini dia phan contact number 6000389738 9957606998 84730041157 lapen 7002121784 along humri igno Matijong ni Paikrep Horni Ingdeng Sirkep Hills People's Cultural Forum Thihekpen HPCF Dipu Club along Mesen Pen Catalan Lai Chan Hingleng Kachapahem Pupona Maya Long Aluhia Man Peng Pen KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Chetongdun MLA Bidya Singh Ingleng EMs MACs Lapen Man Peng Kethekiding Atum Chetongdun Rinti La Solong KarbiAnglong Arlo Kedo Khai Barim Atum Ke Ongdung Akhai Atum Methang Apindeng Chingthang Si Chetongdun Si Alira Cham Pidun Jongdami Kedamtang KarbiAnglong Autonomous Council Station Budget along HPCF asong aphan lakkep CM Dr. Tuliram Ronghang pen thapi ponsi labang sosai aningkanwang sitami mesen pen claim ponji aphan piponlu ke khai punili tum chipupe dharmo puchipupe lapen dak asitina khai sitami KarbiAnglong arlo ki doan akhaya tum aphan isi KarbiAnglong pulote okor karbi tumle daito do chotkali karbi pe kapre tum da daito na enu nai dak ing samjin men ke do longjia phan ladak KarbiAnglong isi kaching thura tuara phan KarbiAnglong along itum angbong itum korti mutiason itum cherap pensi karbi tum dak mithang along rialong kithir thip ki doje phansi ilitum hill people cultural forum ge chief seng bonlo halabang so hut ilitum along agef ki do ko joini mentuni dimasa ben karbi ta ho mentuni kuki karbi ta ho mentuni rengma pen ta hol polason alam ki dosai aputhak pen itum khula khuli chingwai dam pen la tumpen piloi tuma problem ituma korti muti tumpen la se hala so phan ke pa vidya phan ning isi ke pa doje phan la pen KarbiAnglong along itum hemprek hang pulote only karbi chotkali itum doana khai tum hanstami ituma ke manglong itum ke pa ke kaching ki pon thekji la tumta itum along ke pa involvement pon thekji la so phansi ili tuma hin pen ka bori pon News report KarbiAnglongLIVE Kedamtang Matijong ni Paikrep Horni Hanjanglang So Sports Association ke patuak lamalong Khel Maharan 2.0 ingsamjin pen kichun pon Sonsi Jai Megalong Aluhi Sarpo Man Pen Jivan Chandra Pathak Hanjanglang So Sports Association Amaipu Manpeng Aluhi Monsur Hamid Mazumdar EDC Dipu Sayed Inghi Bokajan Lems Chairman Vinson Ronghang Chokela Town Committee Chairman Relief Ronghang DSO Dipu Hemari Tokbi Have Rong Pi Anparta Manpeng Kedo Kethekiting Atum Chetongdun Pen Aliralon Pidunlo Adunto Department of Sports and Youth Welfare Government of Assam Lapen District Sports Atum Pen Paterpi Ponsi Kedamtang Matijong ni Pai Cricket Home Pen ni Pai Krip Ho Surihini Roing Korapli Aparman Bokajan Legislative Assembly Constituency Level Competition Chepati Pon Bangso Longa Chepati Pon Lake Athletics, Chess, Kabaddi, Volleyball, Football, Kho-Kho, Road Cycling with Traditional Cycle High Hui Chepati Pon
Labang sokhel maharan ka cepate ponalong ongdung adi soe jang atum cepate dunlo. Lapena metang kethek anke cepaklang dunlo. Non bokajan LAC level along kethek muchot kangtang muchot atum anke district level along puthot cepate dun thulong po. District level penlote state level an parki national level pen international level sitami apuna chak choklem atum anabangki cepate dun thulong bompo. Nona kai ke pathu thek ser pensita misen aboreng warsai chepalong dunun. Sangti hidi pen present terang KarbiAnglongLIVE. Tang tepinya ada babirta ke lapan si kang ton paniklo.